Lishonile maswati lamahle lishonile nina benkosi lenhle kasinivusele sinamukele kunati tindzaba talomhla kusihlwa kulomsakato ichannel yemaswati ligama lami ngingumlandvo ngakaMethula nginobe nginifundzela tindzaba noko singangeni kito ngalokugcwele maswati lamahle sitawutsi cabcabu nati tihloko tato letihamba embili. Ayachubeka emalungiselelo ekugubha iminyaka lengamashumi ngwenyama silo inkosi Mswati wesithathu yatsatsa sihlalo sebukhosi. Liphinlandvulankulu imbunga make thulidladla sowuvalelisa ngalokusemthethweni sabelo mathe longumhlabelelo wetenkholo lophila ngekukhobateka kilo luhambo lwakhe loluya ke eZimbabwe kuyawumelela live kitokete kuhlabela. Indvuna yelitiko letekulima umhlonishwa Mandla Chauke sowekhutha ngalokucinile kwekutsi eMaswati ayekele kucekela phansi imitamo yahulumende yekucedza sifo se-foot and mouth. Tindzaba ayachubeka emalungiselelo ekulungiselela lona ke lusuku lokugubha iminyaka lengamashumi silo semhlaba satsatsa situlo sebukhosi kanti ke labalungisela lomsebenzi bathe njengoba lomsebenzi utawube ukabili kutawube kuphindze kugujwa lona lusuku lokutalwa kwasoke silo semhlaba bathi emalungiselelo atawuba ngulawo lasetulu kanti nemsebenzi utaba secophelelweni lelusetulu. Emalungiselelo ekugubha lusuku lwekutalwa kanye nekugubha iminyaka lengamashumi silo semhlaba satsatsa sihlalo sebukhosi angilawo lasezingeni lelisetulu njengoba lomuhla labo ke laba sehlangothini lwekunanzisa kulomcimbi bebakadze ke balingisa khona enkundleni yesive kaSomhlolo. Umlandvo Dlamini longisomlomo welitiko letasekhaya uvetile ukuthi umgcumo ubonakala ungilosetulu kakhulu njengoba bonke lekufanele ukuthi bananzise kulomcimbi sebavele beme ngemumo. Njengaloku ubonile lamhla ekuseni ithi siqale ngawo umhlangano lobokhona uzama uku-addressa lawo ama-gaps ema-technicians bekasola wabona. Silitiko letasekhaya ke kuyasijabulisa ukuthi emalungiselelo alolu suku lolukhulu lokugidza umkhosi wekutalwa kwengonyama eminyaka lengamashumi kanjalo nekubusa livela kangwane iminyaka lengamashumi ahamba kahle kakhulu lakaSomhlolo. Njengaloku sobonile ukuthi tonke letinhlangothi letisolo ti-performa kusuka kumiso cishe njengathi the cultural activities ahamba kahle kakhulu. Siphindze ke sibe nenhlanhla sine-special dance nakhona lo sithite nasibuka nabasitshela labe bafundzisa labantwana bathi lokulungiselela lokhu kuthatha 6 months kepha ke bantwana beMaswati ngokusebenta ngekukhandla kubonakala ukuthi lo msebenzi bawende ngemalanga nje elangu7 kuphela. Umgcumo ke usetulu kakhulu onke ama-participants ayatimisela bantu besikolo Luthango Ingadla bonke uyabona ukuthi vele lasebaphokophelekiko ngilo lelisuku lelikhulu. Kanti ke lo mcimbi utawube umhlati nge-24 enyangeni yaMabasa. Kubika Nontobe Kutsabetse tindzabeni te-channel yemaswati ngina Andile Dlamini kalobamba. Kanti ke litiko letekulima libambisene nabo bonke ke labafuya tinkomo bafuyele kutsengisa ema-food lotters bebahlangene lomhla ehotela Lady George. Kanti ke inhloso yalomhlangano bekukubuketa tindzaba tekwekutsi ingabe kungentiwa njani kude bakhone ke kuchubeka nako kusebenta kulesikhatsi sebumatima sato timfuyo noma ke sato tinkomo letihlaselwa ngiso sifo semlomo nemasondvo. Kanti ke lona ngumhlangano lobo uhlanganisa bosomabhizinisi labancane libe batawuhlonyiswa ngato tindlela tekwekutsi ingabe yini lebangayisebentisa kude imfuyo yabo ichubeke ke ithuthuke namabhizinisi abo ekufuya achubekele embili ngisho kulesimo lesimatima kanje.
Baphume ngetinkani bafuyi betinkomo pheceleti ema-feedlotters lomuhla ke ungenela umhlangano we-feedlot indaba lohlelwe ngilo litiko letekulima libambisene nayo inhlangano ye-European Union ehhotela le-The George Kamanzini. Lo mhlangano lotawuthatha emalanga lamabili bafuyi babhekeke ukuthi bacocisane ngato tindlela labangatenda basalwa naso sifo setinkomo lesihlasele lelive laKangwane. Indvuna yetekulima umhlonishwa Mandla Chauke ugcizelele ukuthi lo mhlangano we-feedlot indaba awusiwo nani nje wekucocisana kwebafuyi nelitiko kuphela kepha ukuletha nesisombululo kuto letinkinga ema-feedlotters labhekana nato asafuya tona tinkomo. We are aware that we need to strengthen this sector because, in particular, because of the scourge that we are dealing with, which is FMD feedlots, to 212 operational ones. So about 400 feedlots have closed. And that is a very serious problem. That's part of the reason we've called this meeting, to make sure that we find solutions. Chancellor we-European Union umnumzane Jose M uvetile ukuthi nabo abakahlali nani phasi bayalibambisa litiko ikakhulukati ekuthuthukiseni bona balimi noma ke bafuyi betinkomo. This event goes beyond the feedlot sector because it's about building resilient rural economies, empowering MSMEs, and unlocking sustainable trade opportunities. Livestock in Eswatini is more than an economic asset. It is deeply embedded in culture, livelihoods, and national identity. Akhuluma kulo mhlangano umphathi sifundza kaManzini umthwanenkosi Chief Gija ucele lona litiko letekulima ukuthi imane lokufuywa kwetinkomo tenyama kucile kakhulu ekwentweni ngiwe eMaswati hayi lokubeswa amukwasona singwa emlonyeni ngibo bantfu bekhamba. Ngiyacela ke lana angifuni livestock lo bese base muka lapha kulene le business. Asayi person kwagama lelikabi. Asayisuthisa umnikado wayo. Asayisuthisa eMaswati bekunene. Asekukonke sekube kwawo laMaswati la livestock I mean le feedlot lenayo. Ngiyacela ukuthi ikhanze kungeMaswati eranchabo. Ibhizinisi ibuye ekhaya. Umnotho uyahamba uhanjiswa kithi. Kulo mhlangano balimi bakhuthatiwe ukuthi bacocisane bashiyelane likwayi phindze basebenzisane ekuqiniseni le business yekufuywa kwetinkomo tenyama ikakhulukati kuko lokuhlaseleka lababhekene nako. Lebengela umsakato we-channel eMaswati ngu-Andile wakadlamini uhambana noNdobeko Thabetse kaManzini. Liphini landvunankulu impunga Thuli Dladla sowuvalelise yena Sabelo Mathe longumhlabeleli wetenkholo lokhubatekile kuyawumelela live kito tekuhlabela eveni leZimbabwe edolobheni leHarare. Kanti ke Mathe ngekulekelelwa ngiyo lihhovisi leliphini landvunankulu kanye neEswatini uniko lithikithi lekuya khona ke eZimbabwe kuyawuhlabela tona ke tetenkholo amelele lakuleli. Kube ngumhlangano lohlangetelisa tinyembeti tenjabulo lomuhla emahhovisini eliphini landvunankulu ngesikhathi liphini landvunankulu impunga Thulisile Dladla libambisene neEswatini livalelisa umculi lophila ngekuphatheka Sabelo Mathe ngelithikithi lendiza kwesekela lolu hambo lwakhe lekuyomelela live eveni leZimbabwe. Lokhu kulandzela ukuthi Mathe ahlabane emncintiswaneni we-Music and Arts Festival wabo bantfu labaphila nekukhubateka. Ikhuluma kulo mhlangano impunga ikhuthate yena Mathe ukuthi ahambe nato tibusiso telive phindze atichenye ngekuphakamisa yena umjeka welive laKangwane. Kanike impunga iphindze yethula imali lenganga 16,000 kwemalangeni yachaza ukuthi le mali ibuya emakhikhini ato timpunga isipho sakhe Mathe ukuthi angesweli asaya khona eveni leZimbabwe. Namhla lokusihlanganisile sihlanganiswe ukuthi sitohalalisela namhlanje. Sipenze futhi simfisele indlela lenhle. Sipenze futhi sibonge bonke laba labafaka etandla. Bangacala ukufaka namhla bebatifakele na itolo sisenda lomcimbi. Bokumcimbi lomkhulu but sithi ma resources. Nakhona lapho eMaswati aphuma ngetinkani. Ngiyakhumbula futhi babe Ashraf nalapho wajikjela. Nalabanye lebathi abafuni ukwatiwa nabo bajikjela neMaswati lamanye ajikjela nanyalo ke kube njalo ke
sisawenta lo msebenzi saba nenhlanhla sahlangana netihlobo tethu taseZimbabwe eBranson Publishers. Lo nyalo sewumngani wethu lomkhulu, seyipartner yethu lemkhulu lathuma ibona kubo social media ukuthi kunenzaba lenje base bathinza nangimake walaba lesive sethu lesikhubatekile manager wethu aka-disability. Kanti-ke Mathe utibongele kakhulu kilo liphini landvunankhulu nato tonke tinini letente lo msebenzi ukuthi ube yimpumelelo. Bonke nje tinhlangano letifakile ngathi ngingathini ngachaza ukuthi ngingathini but nje ngiyabonga ungathi uNkulunkulu konke lenendako ade nani ade seceleni eduzelani konke nje ngoba uNkulunkulu uyabona ungibabe kithi uNkulunkulu uyasilombela ukuthi yasigcina so uNkulunkulu bekabona ukuthi ngeke sifane ngokuphila kwethu. So kukhona labahluphekile kukhona labanjanjanyana siyabona ukuthi okay akube ngalesikhathi uNkulunkulu akubusisa akubusiseli ukuthi ubusisa ngesibusisa kwendela ukuthi ukhona ubusisa labanye laceleni kwakho. So ngikhaza ukuthi-ke tonke tinhlangano ngalesikhathi tenta umsebenzi wakithi eSwatini. Consulate welive le-Indonesia umnumzane Karim Ashraf naye uphoselitshe esivivaneni kulomhlangano wapha lo mculi ngetimpahla letilikhethelo latatigcoka khona kulolu hambo lwakhe asemelele lona live. Kanti-ke Mathe ubhekeke ukuthi ahambe ngalosihlanu mhla tinge-27 abuye mhla tinge-29. Lolu hambo lusekelwe ngeloli hovisi leliphini landvunankhulu. Lubekela umsakato we-channel eMaswati ngu-Andile Wakadlamini kanye naNontobeko Thabetse eMbabane. Imbunga umntana Nkosi Ncenge so ubute umbuto kiyo indvuna kuleli tiko lekwatisa kuchumana kanye nebuchwephesha ngokuthi ngabe yini lento ngileli tiko kuteke kubhadaleke labo labenta-ke i-content tona-ke noma-ke kito tinkundla tekuchumana ka-Facebook kanye nalokunye. Indvuna seyitiphendvulela yithe litiko lisetekwayo lendzaba madvute batawatiswa labo labenta i-content kwakuthi ngabe batawubhadaleka nini. Unengi luse kufaka nema-accusations lesicabanga ukuthi indvuna namhla itawa clarifya yendelele live lonke kutothi go on record ngoke kuthi kahle what is the MOU ithini le MOU njengoba kabuta lo mhlonishwa uthini Google to the nation yeMaswati or to the government yeMaswati usithembiseni nangabe kukhona letivumelwano tithini ngoba sike sambuta regulator yena isikhom sabuta ukuthi isikhom noma wena kunguwe lobukena naletinto leti wena uko wake wamengage in lo Google wake wathini kuwe ukuthi bantu abethu batokhona kubhadaleka icontent wathi isikhom nasimbuta phambilini wathi ndvuna lehloniphekile wo sisesamengager thina Google. If you allow me, lenza monetization. I think ngicela siyibuke ngindlela etimbili. Yecala vele basho lawo ukuthi asisiba nengahle to be able to make us attractive kubo. But ke lokho akusho ukuthi asikwati ukukhuluma nabo individually ukuthi what other things can they give us before sibe le group. So that ngoba naseseni group senibanengi che lokunye lokubankiya ukuthi asisaboni ngekufanana and so things take a long time ngama committees neko consultant nani kanzi kukhona ema low hanging fruit letinto leti lapho abantwana bangwathi kuthola le monetization akusho ukuthi lokwentiwa iSecom kuhlukile nani kusho ukuthi bona benda le SADC approach sinesikhuma nabo labantu individually but bayathi nabo ukuthi sikhuma nabo kuSADC so there's no issues lapho ukuthi sikhusela lokhu ehlukahlukene and sibusebena lokho che ngoba siyathi lokuthi vele kutawunika le opportunity abantu abancane basebenze but we've got to have le mthetho ukuthi kwenziwe responsibly which is why we've got all the laws lesithi siyabonga ukuthi ni support ukuthi sikwadi ukuthi siyipass che siyabonga.
Bycash Hardware offers a wide range of industry-leading painting material from roller brushes to a variety of durable paints. We have everything you need from high-quality aluminium windows to elephant doors. Bycash has the best electrical materials such as conduit pipes and house wires. High-quality roofing material like strong timber, heavy tiles, IPR corrugated iron and nails. Visit Bycash today and get the strongest building materials such as wheelbarrows, mesh wires and reinforcements. We offer the most popular cements. At Bycash, we have unbeatable prices for irrigation pipes, maize and water tanks. We offer convenient delivery from all our branches across the Kingdom of Eswatini. For more information, contact us at 24371 710. Bycash, buy quality, buy it less. Lese bake bafika kule ngcayizivele yemshini lokukhombisa kugula lonako wena ungakachazi abawuvali umlomo. Inombolo yalomshini love ngawo la channel yeMaswati itholakala kule channel yeMaswati kuphela. Wayithola seyikuletinye tindzawo noma seyinamathiselwe kuletinye tindzawo njengemabhasi nemakhumbi. Yati kahle kuthi akusiwo lo mshini love ngawo kule channel yeMaswati. Kubo babe uma ngabe umchamo ungasaphumi ngendlela lefanele, kunetinsinzi etimfinyezi, kunenkinga esifubeni noma kuselukhalo kwenyuke ngemgogodla, lo mshini uyatibonela wona. Nema-gearbox abo babe langasakhona ukufaka emagiya ngendlela lefanele, sinato tipanela dawo. Imithi yethu yonke ine-flag yaseMelika. Kwatise i-approved and accredited by the FDA of the USA. Are you looking for safe and reliable student accommodation around Matapa? Well, come to Madala Student Accommodation, exclusively for girls. We have rooms where 2 students share per room. Clean bathrooms and 24-hour security. We have a curfew for safety. Our tenants enjoy free Wi-Fi, free water, free electricity, no boys allowed. Lease agreements are strictly signed directly with parents or guardians. Find us at Gwaluseni, directly opposite UNESWA main gate. Or contact us on 7642-1891 or 7608-9479. Madala Lodge, safety, comfort, and accountability. Kasiphinde sinamukele nine besilo samukele labo lebe basolo bahlalisane nathi ngalokukhethekile samukele labo labasanza kuvulela wona umsakazo sichubeka nato tindzaba. Indvuna kuleli tiko letekulima umhlonishwa Amandla Chauke sowekhute ngalokucinile kiso sive seMaswati kakhulukati labo labecekela phansi imitamo yahulumende kulwa nesifo setinkomo semlomo nemasondvo. Indvuna ikhulume lokho ngesikhathi ihlanganise bosomabhizinisi lababuke tindzaba tato timfuyo ehotela le George eKamanzini. Indvuna yelitiko letekulima umhlonishwa Amandla Chauke akhuluma emhlanganweni wabafuyi betinkomo we-feedlot indaba ukhute ngalokucinile ukuthi eMaswati akayekele kucekela phansi imitamo yahulumende yekulwa nesifo semlomo nemasondvo i-foot and mouth disease. Indvuna ithi emsebentini bekade uqalile ukufaka fenisi eminceleni yelive loqale eshiselweni ukuthi bathi sebawufakile bakhanze ukuthi sewebiwe basachubeka nemsebenzi. Indvuna ivedele balimi itaba letentiwa nguhulumende kulwa nalesifo. Yaveta ukuthi kujova kwetinkomo kumele kube sekuphelile etinyangeni letine letitako. Kepha kulwa nalesifo kubonakala kulukhuni njengoba sive siyachubeka nekungabambisani nahulumende kulwa nalesifo. We've tried to restrict movement
of animals and items of animal origin. We have tried to vaccinate. We have tried to resuscitate cordon fences. We have tried to sensitize Maswat and farmers. And we have tried to rally everybody else to support the programs. What we are currently doing is now to go to a national mass vaccination, whereby we're vaccinating all cattle in the country. We are getting our vaccines from Botswana. They are flowing in, and we would like to finish the program in the next 4 months. We are aware that our program is intensive, therefore we've diversified our sources of supply. Let's start off with cordon fences. We erected cordon fences around Shiselweni, Mkwakwela. 26 kilometers have already been done of cordon fences. And before we finish the project, the cordon fence in Mkwakwela has been stolen. The new one. This is government trying to assist the Maswat, but this is us sabotaging government's efforts. Why are we doing that? Only God knows. And they go to the fences, push the fences down, uprooted some of it just to make sure that it lies down. And they pushed cattle across to South Africa and back again during the evening for crawling. Certainly, this is counter to the efforts that government is trying to do. And I'm told that people are saying they'll graze their cattle where they want, which means they'll always bring FMT to the country whenever they want to. This is totally unacceptable. I condemn it with the strongest possible words that I can. Nginento bekuthabetse tindzabeni channel yeMaswati Kamanzini. Ngokusho kwelibika sibuka kuleqhamuka kidoda emidlalo. Sokunyiswa lokusemthethweni imidlalo yemaphoyisa eMbube leyatiwa ngeNatcoms Cup. Kanti ke umphathi wamaphoyisa jikelele ekuleli Vusi Masango ekolishi kuMathapha nguye ke lophakamise wona ke lomncintiswano ludlalwa ngiwe emaphoyisa ekolishi kuMathapha. Umphathi wamaphoyisa uMnumzane Vusi Manoma Masango sokusukumise ngalokusemthethweni indzebe yeNatcoms Cup lapho khona emaphoyisa eMbube agcuzelana emidlalweni lehlukahlukene. Le midlalo lenkomishi isukumiswe ngaphasi kwesiqukulu lesithi ibuyile umnanzi umdlalo. Avula asukumisa ngalokusemthethweni lena nkomishi Masango ukhuthatile ukuthi emaphoyisa atiphathe kahle sachubeka lemidlalo kungabi khona imisindvo. Uphinze wawufaka nemiyalo kuwe emaphoyisa eMbube ukuthi akabugweme bucala angadikhanzi ambanzakanyeke nobucala njengoba nabo batawuboshwa njengalabo bonke abantu labende bucala. Siyayikhutha ke lemsindvo ngabe kulichilo ke la ngabe kusho ukuthi kungaba nemsindvo nje nokwaba khona. Sithi siyeva sidle ukuthi libombo liphumile egroundini awusafuni ukudlala neOS ngoba kumbe kukhona lokusetshenziswako kungenteka kube lokunyenti lebakhuluma ngokuliqiniso kepha nje umuntu uthatha lesikhathi ukuthi manje siyale ukuthi nangabe kukhona lokwendako lokungasiko khwesha kuko because sakuthola ukuthi uyakwenda lokho vele nawe sitakutreata njengalabanye lebagangile. Le midlalo ifaka ekhathi libhola letinyawo, libhola letandla labomake naleminye imidlalo lehlukahlukene. Kubika nento bekuthabetse tindzabeni channel yeMaswati kuMathapha.
Kanti-ke ngakulokunye inkampane yaka-Instacash ibambisene nenkampane lengasiyo-ke yakuleli iJoma Clothing kubikwa ukuthi selokhu bakhombisa ukutimisela nangemdlandla lomkhulu wekuxhasa libhola ikakhulukati kibo-ke bafundzi besikolo kuleli. Kanti-ke kubikwa-ke ukuthi leti nkampane tihlanganise imali taxhasa ibhola kubafundzi bakuleli lengafika ku-680,000 wemalangeni. Inkampani yaka-Instacash solo itimisele ngokusebenzisana na-ISA lobuka etemidlalo etikolweni takulelive. Kanti le nkampani ibambisene naletinye tinkampani taseveni natebuya ngephandle kwelive laseSwatini lokufaka ekhatsi yona inkampani lebuya eNingizimu Afrika iJoma Sports Clothing. Le nkampani yatiwa kakhulu ngemuva kwekuthi yakhela lijezi lona licembu ledlala kiyo iBetway Premiership KZN. Le nkampani seyiphindze yatfola labanye lababuya ngephandle ukuthi bakhone kusebenzisana labachamuka kona eveni laseNingizimu Afrika lababuya kuyo inyuvesi yaseNingizimu Afrika iNorthwest University labafise kusitana noma kubambisana ngekuthi kwendiwe imidlalo yayo inetball. Kani lebekabuya kulo litiko letemfundvo Senior Inspector Bongani Siyaya uvetile kubonga nebumcoka belemidlalo leyentiwako etikolweni ngemuva kwekuthi tifundvo setikhutsata kona imidlalo noma emakhono tsite ukuthi bafundzi bakhone ukuthi babe nelikusasa lelichakazile. Them in schools, and then the learners do it practically. There are going to be learners who will excel and their skills are going to be displayed and they will end up being sports persons and they will earn a lot of income from that. So whilst our part Lobika kwetindzabeni techannel eMaswati ngumlamuli Shongwe Embabane. Tindzaba kakupheli Maswati lamahle, tindzaba kakupheli nenebakalazitse kepha ngivumeleni ngitephethe ngakwekuthi ngiphinde ngicaphune natihloko tato letihamba embili. Ayachubeka emalungiselelo ekugubha iminyaka lengamashumi ngwenyama silo inkosi Mswati wesithathu yathatha sihlalo sebukhosi. Liphilandvunankulu imbunga Thuli Dladla selivalelise ngalokusemthethweni Sabelo Mathe lengumhlabeleli wetenkholo lophila ngekukhobateka eluhambeni lwakhe loluya eZimbabwe eHarare lapho khona umelela live laKangwane kiwo umncintiswano wekuhlabela ngetenkholo kulabo labaphila ngekukhobateka. Indvuna kuleli tiko letekulima umhlonishwa Mandla Chauke sewekhude ngalokuqinile kwekuthi aMaswati ayekele phansi imitamo yahulumende yekucedza sifo semlomo nemasondvo i-foot and mouth. Ngaleto tiyaguca Maswati lamahle ngingumlandvo ngakaMethula ngihambisana nelitsimba lebetindzaba isale kahle.
Channel Yemaswati is regulated by the Eswatini Communications Commission through the Broadcasting Code and Broadcasting Guidelines.